Ahora aquí nos va a recibir lo cual Dios tiene para nosotros. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Nosotros, hermano pastor. Dios bendiga mi hermana. Dios bendiga a mis hermanos. Amén. Aleluya. La palabra de Dios, amén. Para la palabra de Dios, cuando se predica la palabra de Dios, decimos que amén. Porque así es. Amén, hermanos. Bienvenidos a la casa de Dios en esta noche. Abrimos nuestra Biblia en 2 Timoteo 4. Alabanza a Jesús. 2 Timoteo chapitre 4. Vamos a declarar la noche. Alabanza. Alabanza al Señor. Los oyentes de Facebook y YouTube también están listos. Amén. Amén. Gloria a Jesús. 2 Timoteo. 2 Timoteo. Y sigue la mano de Dios. Y continúe con el Porque está presente en este lugar. Parce que Dieu est présent ici. Oh, alabanza a Jesús. 2 Timoteo. 2 Timoteo. Mira el que está a tu lado si lo tienes, ¿sí o no? Regardez mon tour de la situation, oui ou non. 2 Timoteo capítulo 4. 2 Timoteo chapitre 4. Cristo vive. Jésus vivant. Cristo nos fortalece. Jésus bonne force. Alabanza a Jesús para siempre. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la alabanza. Dans le nom de Dieu, c'est louange. Gloria al Señor. Alléluia. Amén. 2 Timoteo 4. 2 Timoteo chapitre 4. Versículos 5 al 8. Verset 5 à verset 6. Mis hermanos, Verset 8. gloria a Jesús. Gloria al Señor. Adora a tu Dios, hermano. Alabanza a Jesús. Ellas son las glorias y la honra, papá. Gloire à Jésus. Glorificados a Gloria a Jesús. Dios. Alors, merveilleux Seigneur. Bendito sea el santo nombre de Jehová. Alléluia. Alors, apprécié Seigneur. Gloria a Dios. Te louange, un compliment. Alléluia. Gloria a Jesús. Mi alma te alaba, Señor. No te agrade poderoso, Jehová. Digno Gloria a eres. Jesús. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 2 Timoteo 4, 5 al 8. Dice así: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Nous devons aller dans notre papa avec petit là, accent d'esprit. Mais au même, qui met en place dans toutes circonstances, si pour toute qualité de souffrance, fait travail, le monde capable de ces bonnes nouvelles là, fait des voix à tout le cœur, donc un serviteur bon Dieu. Pour moi-même, les arrivés côté yo pral offrir tant pour bête qui a offert par bon Dieu. Les venir pour me quitter la vie ça.
Moi fin mener bataille là bien menée. Moi arrivé dans bout de course moi. Mais moi j'ai confiance moi ferme dans bon Dieu. Qu'on y a c'est récompense moi m'attend pour la vie droite moi te mener. Les grands jours vont arriver, Seigneur qui a jugé sans parti prière, a mettre des récompenses moi tabou, yon couronne sur tête moi, mais c'est pas moi-même assez la bali. Tout le monde capitaine à tout cœur, les la pour paraître la va recevoir tout. Vamos a orar en esta noche. Vamos a pedir a Dios que nos hable en esta noche. Dios te van a ir a poder orar y presentar a mi vida y la palabra, alabanza del Señor. La gloria sea Señor. Tata Santo Dios de gloria, nos está adorado, nos está bendicionado. Señor, nos está viendo presencia, Señor, manera nos está, Dios mío. Tata de humana mi alfarero, Señor amado. Es un puta forma nos, es un puta trata con nos. Es un Señor amado, puta quita lo cual no te agrade. Y de nos te deposita su gloria, Dios mío, aleluya. Tata nos está viendo presencia. Tu corazón abrir, Señor amado, aleluya. Señor, a noche, Dios mío, nos está poniendo turcos de romance, Señor. A vos conocernos carácter, vos conocernos tanto tiempo cambia, vos conocer temor, Señor amado, a vos conocernos mañana, Dios mío. Usa vos siervo, Padre, de una manera especial. Y en él, dotele, Dios mío, de la gloria. Pasa un carbón, se llena su leptan, Señor. Usted va gloria, usted va gloria. Señor, ministra a través de su vida. Y Papa, cuidado, Señor. Están que pedimos confirmación, confirma. Están que pedimos una palabra, tú le das una palabra. Están, Señor, que te ignorante de lo cual está pasando de la vida. Abre una hueva, Señor. Y mientras esa palabra te sale, sana, Señor. Sana enfermedad, sana corazón, libertad y mente, Señor amado. Tu ronda de aire celeste, tu destroma, Señor. Aguantan, Dios mío. Y van a preso de obediencia de Cristo. A cada uno por el libre para recibir, Señor. Y te llamamos Dandy, Señor. Y en gloria y honra tapamos, Dios mío. Dandy nos te donamos en nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos pueden tomar asiento, pero sigue alabando a tu Dios, sigue adorando a tu Dios. Y cuando estás de acuerdo, diga amén. Diga gloria a Dios. Cristo vive. Alabanza al Señor. Realizar lo que Dios nos ha llamado a hacer. Realiser lo que bon Dieu veut nous faire. Realizar lo que Dios nos ha llamado a hacer. Réaliser ça que bon Dieu veut nous faire. Aquí vemos al gran apóstol Pablo, Là, nous avons un apôtre Paul que está escribiendo a su hijo espiritual Timoteo, qui a pris petit spirituel, a su discípulo. disciple. Vamos a ver más adelante Il devant nous parler. que él encontró a Timoteo Il a rencontré y Timothée. Pablo como gran siervo de Dios, Paul comme un gros serviteur de Dieu. un hombre que no buscaba lo suyo propio, Il y en a qui va chercher pour propre tête. Il un hombre dedicado a la obra de Dios, y en a qui étaient dans l'air bon Dieu. un hombre que deseaba ver más misioneros Il y levantarse, en a qui étaient des plus missionnaires élevés. un hombre que deseaba ver más pastores levantarse, Il y a qui étaient plus pasteurs élevés. amén, que deseaba ver mucho más Il y a qui étaient plus toujours. haciendo la obra de Dios. Dans la fête de la bon Dieu. No le importaba si Dios no podía usar más que él mismo. Ça va être intéressant si bon Dieu va utiliser l'autre plus que lui-même. Un hombre que se dedicó su vida completamente al Evangelio Il y en a qui étaient la vie complètement dans l'évangile. para hacer lo que Dios le llamó a hacer. Pour faire ça que bon Dieu veut pour le faire. Amén, que aquí él escribe a Timoteo. Là, il écrit Timothée. Él dice a Timoteo, Il dit Timothée, pero tú sé sobrio, en el versículo 5, dans le verset 50, il dit, mais même qui mettez tout en place. en todo. Dans tout. Sé sobrio en todo. Qui mettez tout en place dans tout. Amén, hermano, nosotros tenemos emociones, Nous-mêmes, nous avons émotion. pero nuestras emociones no pueden poner la palabra de Dios a un lado. Mais émotion, nous avons mettre parole bon Dieu à un bord. Nuestras emociones Émotion, nous no avons. pueden influenciar lo que Dios quiere hacer en nuestras Pas vidas. grave influencer ce que bon Dieu veut faire dans la vie. Vamos a alabar al Señor.
Por eso él dice, sé sobrio. Por eso il dit qu'il mettait tout en place. Alguien que es sobrio Qui mettait du monde qui est en es place. alguien que es cuerdo, C'est un monde qui mettait qui doit, que sabe lo que está qui haciendo. connaît ça l'affaire. Un borracho no es sobrio. L'autre fiateur, il est pas en place. Un borracho ya no sabe qué está haciendo. L'autre fiateur, pas comme ça l'affaire. Pierde el control de su Il voluntad. a le contrôle de volonté. Se avergüenza cuando esa borrachera se pasa. C'est pas une montée que ça fiateur ça passé. A veces tiene vergüenza de lo que ha hecho. Il a fallu qu'il monte ça qu'il fait. Porque si estaba sobrio, Parce que s'il était en place, no haría ciertas cosas il a fait aussi des que bagages él hizo qu'il fait. cuando estaba borracho. Voilà, il sous. Aquí dice, no en contraste de ser borracho, porque Timoteo no era borracho, Il n'est pas côté ta fiateur parce que Timothée pas ta fiateur. pero para explicar la palabra sobrio, Mais pour expliquer mot est en place, pero tú sé sobrio mais au même qui mettait tout en place. en todo, Dans tout. soporta las aflicciones, Supporter affliction. haz obra de evangelista. C'est travail évangéliste. Pablo sabía Paul te connaît. el ministerio al cual Dios llamó a Timoteo. Ministère dans ce que bon Dieu relève Timothée. Timoteo era pastor, Timothée était pasteur. pero Dios le llamó como evangelista. Bon Dieu relève comme évangéliste. Para hacer el trabajo de Il fait evangelista. ce travail évangéliste. Entonces, haz obra de evangelista. Il fait travail évangéliste. Pero para realizar lo que Dios nos ha llamado a hacer, Pour nous réaliser ce que bon Dieu relève pour nous faire, hay que soportar las aflicciones. nous supporter l'affliction. Hay que pasar por las pruebas. Nous passer dans l'épreuve. Hay que pasar por las dificultades. Passer les difficultés. Que son como la preparación de Dios para entrar en el ministerio. Et la préparation bon Dieu pour rentrer dans le ministère. Porque una vez que uno ha puesto su mano en el Parce arrado, qu'une fois que le monde était mieux déjà sur charia, no puede ver atrás. pas capable de regarder encore. Tiene que seguir. No importa la Ça tierra. va être la terre. No importa si encuentra una tierra Ça fuerte, va être une terre qui est forte, dura. qui dit, Tiene que seguir nous adelante. devons continuer vers l'avant. Bueno, para alabar al Señor. Amén, hermanos. Y Pablo aquí Et Paul là, motiva a il a Timoteo, encouragé que Timothée. estaba interesado Parce qu'il était intéressé en esos discípulos, dans le disciple, en esos nuevos hombres y mujeres de Dios dans le nerf garçon la femme, bon Dieu ça que Dios estaba levantando. que bon Dieu t'a levé. Bueno, para alabar al Señor. Así tiene que ser el pastor. C'est comme ça parce qu'il a lui. Así tiene que ser el presbítero. C'est comme ça que visiter à lui. Así tiene que ser el C'est supervisor. comme ça que superviser à lui. No ponemos presbíteros por poner. Ne pas mettre presbytère, si c'est l'homme métier. Tienen una tarea. Il dit on devoir. Tienen una meta. Il dit on El vit. supervisor tiene una tarea. Superviser à lui, on devoir. Tiene una meta. Tiene que vigilar. Tiene que orar. Tiene que ver más allá que sus propios intereses. Il va plus loin que ton intérêt. Tiene que saber los que está supervisando. Il reconnaît ça qu'il a supervisé. Hein? ¿Quiénes son? Qui s'allie? ¿Con cuáles Dios tiene trato? Avec qui les bon Dieu est traité? ¿Qué clase de trato? Qui classe de traité? Vuelvo a alabar al Señor. Somos una obra misionera. C'est un lèvre missionnaire. Aunque Dios nos ha puesto en un lugar, Parce que nous devons être de l'autre côté, nuestro corazón va más allá, qu'elle va aller plus là-bas. más allá que nuestras fronteras. Plus loin des frontières. Por eso esta iglesia, Nous sommes à l'église là. cuando aún era más pequeña, Qui ont été depuis toujours. dio un gran aporte Ils ont gros apport. en doctrinar a otros Et países. doctriner notre pays. Cada año salíamos para alabanza al Señor, Chaque pays nous devons sortir. para la honra y gloria del Señor, Honneur, gloire à mon Dieu. para otros países, Notre pays. para dar doctrina. Nous avons la doctrine. Alabanza al Señor. ¿Por qué, hermanos? Pour qui ça fonctionne? No nos pagaban. Dieu va payer nous. Pagamos nuestros propios pasajes, Nous-mêmes nous payons pour nuestra ça. propia estadía. Pour séjour. ¿Por qué uno lo hace? Pour qui ça le Porque fait? Dios llama a uno. Parce que mon Dieu est le monde. Pone eso en nuestros corazones. Pone el amor por la sangre en nuestros corazones. Y somos misioneros. No importa donde Dios abre puertas. Pues si Dios te pone eso en tu corazón y alguien te dice tienes que quedarte ahí solamente, mata el fuego de Dios que hay en tu vida. Pero Pablo dice aquí a Timoteo, haz la obra de evangelista. Dios te llamó a ser evangelista. ¿Qué es tu llamado en esta noche? ¿A qué Dios te ha llamado esta noche? ¿Tú lo sabes? ¿Qué quiere Dios con tu vida? ¿Qué quiere Dios con tu vida? Estás orando, estás buscando, como la hermana testificó, aleluya, aquí mamá, suena de Kisaya, ¿qué quiere Dios con mi vida? La contesta está allí, pero usted tiene que llegar donde Dios está para escuchar a Dios. 3 veces Dios llamó a
Samuel. 3 fois, bon Dieu, révèle Samuel. 3 veces. 3 fois. Pero él no reconoció la voz de Dios. Il ne pas reconnaître No fois. necesitaba la frecuencia de Dios. C'était là la fréquence de mon Y Dieu. él siempre Dios te dijo, Ça veut dire que Dieu a dit, es Dios quien te está c'est llamando. bon Dieu qui a pris le là. Es Dios quien te quiere mostrar C'est bon Dieu qui veut el montrer. siguiente paso, Paso suivant. tu futuro, Futuro. tu llamado. Appelle-le. ¿Qué es tu llamado en esta Et noche? qui c'est qui a fait la soirée? Ahora para alabar al Señor. A su nombre sea la gloria. Soporta las aflicciones. Si vous dites affliction, Bendito sea el Señor. Jesús llama al ministerio. Jésus révèle le ministère. Y uno sufre, hermano. Il y a un monde souffre. ¿Por qué uno sufre? Pourquoi ça nous souffre? Porque hay un diablo. Parce qu'il y a un diable. Alabanza al Señor. Ahora, Oui, on a. no creo que solamente por eso uno sufre. On va pas seulement pour ça, le monde souffre. Alabanza al Señor. Porque el diablo tiene sus instrumentos. Parce que le diable a des instruments d'autres. Alabanza al Señor. Y sus instrumentos son demonios solamente. Et si ces instruments de démon seulement, Uno no sufre. on va souffrir. Uno pelea esta batalla. On va courir bataille ça. Pero a veces Mais des fois, el diablo tiene instrumentos humanos también en le el diable a mundo. des instruments humains d'autres. Y ahí está la aflicción. C'est l'affliction là. Ahí está la prueba. C'est là l'épreuve Hay là. aflicción en esta Il y a vida. affliction dans la vie ça. Amén, hermanos. Pero dice la palabra Les también. paroles a titre, Confiar. confiez. Porque yo he vencido el mundo. Parce que le monde a gagné le monde. Ahora para alabar al Señor. Y aquí Pablo le exhorta Il a pour la exhorter. a hacer la obra evangelista. Fais travail pour nouvelle là. Y dice, cumple tu ministerio. Il dit accomplir un ministère. Alabanza al Señor. Esto quiere decir Et ça veut dire que a veces hay gente que Dios llama que des fois il y a des gens qui vont te révéler. que no logran cumplir su Il ministerio. n'y a pas réussi à arriver à accomplir un ministère. Bendito sea el Dans Señor. l'histoire de l'Église. Alabanza a Jesús. Por muchos motivos. Pour un pile de raisons. A veces nuestra propia falta, Il est parfois à cause de nos fautes de Dieu. otras veces L'autre fois encore, tal vez están bajo el cuidado de un líder peut-être qu'on va avoir une aide ou un soin, un que leader no supo velar por sus qui intereses n'est pas collègue pour te surveiller, pour commettre des y erreurs. guiarles. Et puis guider. Pablo, Paul, Timoteo era su hijo espiritual. Timothée était petit spirituel. Tenía Lucas Il también. était un lecteur. Tenía Silas. Il était un Silas. Él se preocupaba de levantar obreros, Il a préoccupé pour te lever ouvrier. orar para saber Il était prié pour connaître qué plan Dios tiene con sus vidas quel plan pour te gagner pour la vie. y motivarlos, Il t'a motivé. enseñarlos, Il t'a appris. Il instruirlos t'a instruit. para lograr el ministerio Pour réussir dans le al ministère. cual Dios le llamó. Dans ce temps que tu révélé. Alabanza del Señor. Así tiene que ser el líder. C'est constant qu'il est adoué. Así tiene que ser el C'est pastor. constant parce qu'il est adoué. Así tiene que ser el C'est presbítero. constant parce qu'il est adoué. Así tiene que ser el C'est supervisor. constant Si superviseur. eres supervisor, Si eres si supervisor, eres presbítero, si eres presbítero, si eres pastor, si eres pastor, y esto no te Si ça n'a interesa, pas intéressé, entrega tu cargo. remettre changement. Porque estás estorbando el avance de la obra de Dios. Empêcher avance de l'air continu. Vamos a alabar al Señor. Cumple tu ministerio. Accomplir un ministère. Timoteo tenía un ministerio. Timothée était un ministère. Conocía su Et ministerio. pour le ministère, Alabanza del Señor. Sabía a qué Dios le ha llamado. il connaît à qui ça vous révéler. Amén. El versículo 6 dice, Verset 6 là, Paul dit. porque yo ya estoy para ser sacrificado. Parce que pour moi-même, là, arrivé pour te offrir là. El tiempo de mi partida está cercano. Il est arrivé pour te que me aller. Amén. ¿Qué dice Pablo aquí? Qui ça Paul dit là? Que él cumplió con su Il a ministerio. accompli un ministère. Estaba bien definido Il était bien défini en la voluntad de Dios. la volonté de mon Dieu. Sabía lo que Dios quería con su vida. Il te connaît ce que mon Dieu te préfère avec la Y vie. él dice, Il dit, ya llega el tiempo là, t'es que arrivé. yo voy a dejar a este On mundo. va quitter le monde ça. El tiempo de mi partida está cercano. Et tant pour moi aller, il est presque arrivé. Y en el versículo 7 C'est dice, cette là dit, he peleado la buena batalla. moi film mené bataille là, bien mené. He acabado la carrera. Moi arrivé dans le bout de course. He guardado la fe. Moi qui ai confiance pour faire dans mon Dieu. Bendito sea el C'est pas les Señor. noms de Dieu. Un hombre bien definido en Dios. Il y a un homme qui était bien défini dans mon En el Dieu. Dans Evangelio l'évangile. conocía a su Dios. Il te connaît mon Dieu là. Conocía a que Dios le llamó. Il te connaît pour qui ça m'a révélé. Bendito sea el Señor. Amén. Para declarar esto, Pour déclarer ça, he peleado la buena
batalla. Moi mener bataille bien menée. Nuestra batalla es una batalla de fe, hermano. Bataille non c'est une bataille de la foi, frère et sœur. La batalla del cristiano Bataille chrétien, es una batalla de fe. c'est une bataille de la foi. El enemigo ataca nuestras vidas L'ennemi qui va attaquer la vie, nous, para detener nuestra fe. pour nous mettre, pour camper la foi, Para que nosotros no creemos más pour nous pas croire encore en la palabra de Dios. la parole de Dieu. Amén, hermanos. Pero él dice ahí, Mais il dit là, he acabado la carrera. moi fini avec les courses moi. He hecho lo que Dios me ha llamado a hacer. Moi faire ça que mon Dieu te pour me faire. He guardado la Et fe. puis moi aimer la foi. Eso es muy importante, Ça hermano. rien contre frère et sœur. Sin fe no entraremos a gloria. Sans la foi, nous pas porter la gloire. Sin fe no podemos agradar a Dios. Sans la foi, nous pas faire bon déplaise. Él dice, he pasado toda esa Ils trayectoria. vont passer dans toute trajet ça. Pablo era el gran misionero, hermano. Bon, il est un beau missionnaire frère et sœur. Él fue por todo el mundo Il est allé dans le monde entier. levantando L'église iglesias. l'église. Amén, iglesias paganas, L'église païenne. iglesias de gentiles, L'église pour les pas juifs. levantando iglesias, Il est l'église. poniendo Il pastores était pasteur. y yendo donde Dios abría Il puertas. dit aller pour que mon Dieu nous porte. Mucho trabajo. Dans tout le travail. Él y Bernabé solo no eran casados, aleluya. Il y avait pas la base, il n'y a pas de marié. Y no tenían una pensión, hermanos. Il n'y a pas de gagner en pension, frère et sœur. Alabanza al Señor. A veces tenían que trabajar en ciertos lugares Il va faire du travail en sécurité côté. para poder comer Il va manger. y hacían la obra. Et puis il fait le travail là. Bendito sea el Señor para siempre. Ahora para alabar al Señor. Sería bueno Il n'était pas bon. cuando terminamos nuestro trabajo aquí, Dès qu'il finit de travailler sur terre, Dios nos lleve. mais Amén. il dit aller avec. No tenemos que preocuparnos Parce qu'il n'y a pas quelqu'un pour nous quitter, non? quién nos va a cuidar. Qu'est-ce qu'il va faire sur nous? He visto mucho, no he visto, he escuchado Moi, entendez parler. de obreros que han trabajado para el Et Señor, l'ouvrier qui travaille au Seigneur. pero al final de sus días Mais la fin du jour, no tenían una casa, il n'y a pas de caille, no tenían una presión, il n'y a pas de pension, no tenían nada. il n'y a pas de rien. La obra no supo cuidar de ellos. Et il travaille là pour connaître notre pension. O ellos no supieron hacer preparación para el On futuro. va devoir faire la préparation pour le futur. O ellos confiaron en On Dios. peut te confier dans mon Dieu. Le doy completo al Señor. Et te mettre complètement dans le Seigneur. Hay tantas cosas, On hermano, pas qu'elle va être frère pero Seigneur. sería tremendo, Mais tu vas bien en sería faire. precioso. Tu vas presser. Cuando ya no tengo nada más que hacer para Dios, Là, tu vas gagner pour faire pour mon Dieu. llévame. Et puis, allez avec. Ora, hermano. Ora, hermano. Daniel está muy... Amén, 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 amén. Frère Christian, Así c'est nada. comme ça. ¿Qué quiere usted hacer en esta tierra? Qui ça vous voulez faire sur terre? Ya no tiene nada que Si hacer. vous pas gagner pour faire. ¿Qué quiere buscar en esta tierra? Qui ça vous faire sur terre ça? ¿Qué hay aquí para usted? Qui ça qui est sur terre là pour? Si no está haciendo la voluntad de Si vous Dios. pas faire volonté de Dieu. Alabanza del Señor. Ahora que no está listo. Pour dire, si vous pas prêt, Amén. Ore a Dios. priez mon Dieu Para que su día no llegue ahora. pour que je ne sois pas courir. Para que alabar al Señor. He acabado la carrera. He guardado la fe. Moi, je vais dans le bout de course, moi j'ai confiance. Moi. Eso es la batalla que peleamos. C'est ça, c'est bataille qu'on a gagné. No tenemos lucha contra carne ni sangre. C'est pas avec monde nous devons gagner. Nuestra lucha es Mais l'hypnose, c'est para mantener nuestra pour fe, qui ait confiance en la foi. para seguir confiando en Dios hasta el final. Pour continuer à confier dans mon Dieu jusqu'à la fin. Si usted se detiene ahora Si vous capez de dire, y retrocede en su mente et puis vous faites back dans l'idée, a ver su vida, si vous avez la vie, las cosas que le pasaron, bagaille qui passe, todos atacaron su fe. ils ont tout attaqué la foi. ¿Cuántas veces Combien de fois usted pensó vous pensez en no seguir más, pour ne pas continuer encore, en pour detenerse? camper, Bueno, hermanos, oui ou non, bendito sea eso, entregar, pour remettre, en detener, pour maintenir, en no seguir más. pour ne pas continuer encore. ¿Cuántas veces eso vino a su vida? Combien de fois bagaille ça vient dans la vie? ¿Cuántas veces vino la decepción a su vida? Combien de fois déception qui dans la vie? El desapunto. Des découragements. Y usted se quiso Et puis vous detenerse. voulez camper. El ataque contra su fe. C'est attaque contre la foi. Para seguir confiando en Dios. Vous continuez à confier dans mon Dieu. Para seguir Vous avanzando. continuez à avancer. Son ataques para detener a su vida. C'est attaque pour qu'aimer la vie. Para decir ya no más. Vous dites qu'on n'y a pas faire ça encore. Por eso es una batalla de Et fe. vous êtes une bataille de la foi. Vamos a alabar al Señor. Y Pablo Et dice, puis Paul dit, he cumplido con mi ministerio. moi j'ai accompli un ministère. He acabado la carrera. Moi j'ai fini toute course moyen. He aguardado la fe. Moi j'ai la foi. El versículo 8 Et dice, c'est lui qui a dit, por lo demás, qu'on y a, me está guardada
la corona de justicia. C'est le récompense maintenant pour la vie droite qu'on te mener. Está hablando La parole là de la vida después de la muerte. de la vie après la mort. Porque después de la muerte, Parce qu'après la mort, comenzamos a vivir. là, nous avons commencé à vivre. Comienza la eternidad. Commencé à vivre là. En el cielo con Dios Dans ce là, mon Dieu, o en el infierno. ou bien dans l'enfer, Amén. En el fuego, dans le feu, en el dolor. dans la douleur. Le está guardando la corona de justicia, Moi, m'attends une couronne de justice là. la cual me dará el Señor. Ça que le Seigneur est pour moi. Hablando con La confianza. parole là avec confiance. Hay gente cuando uno predica la palabra, Que vous n'avez que prêcher parole là, tal como es, vous parlez de gens qui dice que es orgullo. Alléluia. Dice que es orgullo. Il dit que c'est un orgueil. No es orgullo. C'est pas l'orgueil. Pablo conocía a su Dios, Paul te compte mon Dieu là. conocía la palabra. Te compte parole Por là. eso decía con seguridad, Vous avez dit ça avec l'assurance. tengo una corona que me está Une esperando, couronne capitaine. la cual me dará el Señor. Une couronne Seigneur est pour moi. Porque Dios es fiel a su Parce que palabra. vous êtes fier de la parole. No es orgullo, C'est pas l'orgueil. es seguridad, Mais c'est sécurité. es confianza, Es confianza. es la palabra de La Dios, palabra de Dios. es tu Dios, La posture là. quien lo prometió. Uno que promete. Y si Él promete, Si Él promete, Él lo hará. il va faire. A su nombre. Dans notre Seigneur. Cristo vive, pues justo. Eh bien, juste là. En aquel día Dans le jour ça, habrá un día, pendant un jour là, habrá un día especial. un jour spécial. Alabanza al Señor. Al comienzo de la gran tribulación aquí en la À tierra, commencement de la société ça, allá arriba en l'air, habrá un gran día, à parler d'aller un gros jour. una reunión de todos los santos, Peut-être qu'il y a une réunion de toutes saints. de todo el mundo, hermanos. Le monde entier, frère Seigneur. Alabanza al Señor. Tal vez ahora en este tiempo de nuestra vida, Peut-être qu'on est là dans le temps de la vie, nous. no tenemos el privilegio Nous avons un privilège que nuestra hermana Marianne la tuvo de pousser Maria de la joindre. de ir a Madagascar y ver a nuestros hermanos allá. Pour aller à Madagascar, pour ofrecer le corps. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Pero en el rapto de la iglesia, À l'époque de l'église là, en ese día tan especial, dans un jour tellement spécial en ça, ese culto tan especial, un tellement spécial ça, donde Dios va a repartir nuestras recompensas, parce que mon Dieu va séparer récompense tout le monde. vamos a estar todos ahí. Nous tous nous allons là-bas. Alabanza al Señor. Vamos a ver nuestros hermanos de Madagascar, hermanos. Nous allons faire de Madagascar. Vamos a ver nuestros hermanos de Zimbabue. Nous allons faire Zimbabwe. Vamos a ver nuestros hermanos de Haití. Nous aleluya. allons faire Haïti. Vamos a ver nuestros hermanos de Sudán, Nous allons faire de Soudan, de Kuwait. de Kuwait. Vamos a ver nuestros hermanos chinos, Nous allons faire la Chine. que ahora tal vez no podemos ver. De Kounia, de Zimbabwe. Y habrá un culto Nous especial. allons faire un service spécial. Alabanza al Señor. Donde Dios nos va a llamar uno por uno Côté qui vont parler de Youn après Youn a recibir nuestra corona. pour recevoir la couronne. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Dependiendo Dépend de qué hemos hecho de qui ça nous fait. aquí en la tierra. Sous terre. Por eso usted debe conocer De savoir que je connais. a qué Dios te ha llamado. Pour qui ça vous révèle. Si no, usted puede estar luchando por algo Si nous devons appliquer pour un bagage que no está en la voluntad de qui n'est Dios pas dans la volonté de Dieu. y va a quedar frustrado en su On vida. pourrait les mouiller dans la vie. Amén, hermanos. Dios tiene que llamarnos Donc j'ai besoin de Dieu para ocupar un ministerio. pour nous occuper le ministère. Hermanos, Frère Seigneur, yo tengo deseo, moi j'ai un désir, mucho deseo un pile désir là, de poder cantar. pour pouvoir chanter. Pero Dios no me dio ese gracia. Mais moi je vraiment grâce à ça. Amén, amén, hermanos. Por eso a mí la música dura, C'est pour ça en musique il faut amén, no me estorba a mí, ne pas empêcher. porque puedo alzar mi voz Parce que quand on les voit, moi, y nadie me escucha si estoy desentonado. et personne ne va entendre si moi détonné. Y puedo cantar con toda fuerza. On va chanter à toute force. Amén, 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 Amen, amén. amen, amen, amen. Así nada, Circonstance, así nada. circonstance. Amén, hermanos. Nadie me está escuchando. Vous avez entendu? Espero no estar muy cerca de los que están cantando. Moi, je dirais que moi, je l'ai parlé un peu près, on va chanter. A veces mi esposa me dice eso. Parce que des fois, madame me dit ça. Estás cantando y en otro tono y estás estorbando ahí. On chante, on va tout là, on va tout empêcher. Alabanza al Señor. Dios te ponga ahí con los hermanos. Aleluya. On va tout là, on va tout faire ça. Para adorar a Dios con On va libertad. adorer mon activité. Yo tengo deseo de poder cantar. Avec plaisir pour chanter. Pero Dios no me dio ese don, Mais pour dire, on va dire ça. esa Grâce gracia ça. para cantar. Pour chanter. Alabanza al Señor. Canto sí, Pour chanter, oui. pero no el micrófono. Et Aleluya. c'est pour chanter la main. Usted puede desear ser On pastor, va organiser mon pasteur. pero si Dios no
Hay mucho trabajo que hacer. Que no es pastor. Dios no te ha llamado a ser evangelista. No te llama usted mismo evangelista. No lo eres. Tienes deseo. Ay, quiero ser como Gigi Ávila. Quiero ser como tal. Dios no te ha llamado. No te metes ahí. Evangelista. Gana alma. Sé fiel. Sé genuino. O uno puede ganar algo así, ser llamado a ocupar un ministerio. Para alabar al Señor. Pero usted tiene que saber a qué Dios te ha llamado. A qué Dios te ha llamado. Alabanza a Jesús. Y para saber eso, hay que buscar a Dios. Como la hermana testificó, hay que esforzar más allá para conocer lo que Dios quiere con nuestras vidas. Y seguía el versículo dice que los pensamientos de Dios son más elevados que nuestros pensamientos. Y por eso el mundo no nos entiende. Porque el mundo está pensando aquí y Dios está pensando aquí. Y no lo entiende. Por eso para el mundo somos locos. Locura. No lo entiende. Nosotros que hemos aceptado al Señor, estamos buscando al Señor. Para conocer a Dios hay que leer la palabra. Para conocer a Dios hay que estudiar la palabra. La fe viene por oír de la palabra. Y cuando usted va entendiendo a Dios, va a estar en la frecuencia de Dios. Ahora entiendo las cosas. Ahora entiendo el porqué. Ahora entiendo lo que Dios quiere hacer. Alabanza al Señor. Asaf no entendía. Estaba frustrado. Parecía que el hermano que era dominguero, que casi no venía, o el mundano, era mejor que él. Él sacrificaba todos los días para estar en el culto. Alabanza al Señor. Se estaba comparando con los mundanos. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. La Biblia dice en el Salmo 73 que hasta que entró en la presencia de Dios, Jusqu'à ce qu'il rentre devant la présence de Dieu. terminó su Que vous aflicción. écoutez la affliction éternelle. Et vous comprenez. Dios le mostró. Dios le montré. Dios está ahí siempre con la contesta. Vous êtes toujours là avec le poste là. Él quiere que usted llegue a ser. Vivre pour vivre près. La Biblia dice, La Bible dit, acercaos a Dios approchez de mon Dieu. y Él se acercará a Les vosotros. mêmes va approcher devant Él nous. ya ha hecho todo. Il fait tout pareil déjà. Él ya abrió el camino. Il ouvre le chemin déjà. El lugar santísimo está abierto. Il est déjà ouvert. Usted tiene que entrar. Même vous besoin d'entrer. Dios ya está ahí. Vous êtes déjà là. Ya derramó su Il sangre. fait ce sang déjà. Ya hizo la obra. Il fait travail déjà. Él nos dice ahora, Si vous voulez, acércate con confianza. approchez devant la confiance. Porque tienes un sumo Parce sacerdote que Dieu comprend. que puede sentir lo que usted siente. Il va sentir ce que vous Que sentez. sabe lo que usted está Vous pasando. laissez en passer. Pero aún dice, Juste pour les dire. acércate. Approchez devant. Ya no hay cortina. Vous n'avez rien Ya no de hay velo. pas de voile encore. Puse mi cuerpo en la Vous cruz. mettez comme sous quoi. Que representa esa cortina. Vous avez les rideaux. Maltrataron mi cuerpo. Maltraité comme. Me traspasaron. Yo pensais Para usted tener entrada. Approchez de rentrer. Acércate a Dios. Approchez de manger. Llénate de sangre. Viens de sang. Sangre que purifica. Sangre purifiée. Para usted entrar. Vous allez rentrer. En la presencia de De la Dios. présence de Dieu. Alabanza al Señor. Pero usted tiene que entrar. Usted tiene que acercar. Usted tiene que buscar. Vous le cherchez. Buscar aún más. Vous le cherchez plus que ça. Sí, hermano. Oui. Si no sabes de lo que Dios te ha Si llamado, on va pas le passer de Dieu. aún no ha tocado la gloria de Dios. Juste pour dire comment Su je suis. presencia. Su presencia. Él te quiere decir. Él Él te quiere comunicar. Quiere comunicar. Él te quiere decir. Él ¿Qué plan Él tiene con tu Qui vida? plan, qui plan. A su nombre sea la Nombre sea la gloria. gloria. En 1 Timoteo 6, Dans 1 Timothée 6, alabanza al Señor, Cristo vive. Jésus vivant. Realizar lo que Dios te ha llamado a hacer. Réalisez ce que Dieu veut vous faire. En 1 Timoteo, Dans 1 Timothée, versículo 6, Cristo vive. Ayúdanos, oh Dios. aidez-nous, mon Dieu. Versículo
Mi hermano tiene versículo 12. 1 Timothée 6, verset 12. Dice Pablo a Timoteo, Paul dans Timothée là, conocí a Timoteo, il te connaît Timothée. conocí las necesidades de Il te Timoteo. connaît la nécessité de Timothée. Así tiene que ser el líder, C'est comme ça qu'il est à lui. así tiene que ser el pastor, C'est comme ça pasteur à lui. así tiene que ser el C'est presbítero, comme ça précipité à lui. así tiene que ser el C'est supervisor. comme ça supervisé à lui. Pelea la buena batalla de la fe. Moi-même, les batailles pour la foi bien. Amén. Pablo está diciendo a Timoteo. Timothée, Paul dit à Timothée là, En 2 Timoteo, dans 2 Timothée, Pablo dice a Timoteo Paul dit Timothée, que él ha peleado la batalla, il gourmet bataille là. que él ha cumplido su Il a ministerio. accompli un ministère. Ahora está motivando a Il Timoteo. a encouragé Timothée, Pelea la buena batalla de la fe. mais les batailles pour la foi bien. Alabanza al Señor. Echa mano de la vida eterna. Mettez la main dans la vie éternelle là. Agarra la vida eterna. Aimez la vie éternelle. Alabanza al Señor, hermanos. La vida eterna está en tu alcance, La hermano. vie éternelle dans ma présence, dans la plein. Amén. En vida, Et puis dans la vie, usted puede echar mano a la vida vous eterna. doit mettre bien dans la vie éternelle. Después de la muerte, Après la mort, ya no se puede. vous ne pouvez pas encore. Ya es tarde. Il est déjà trop tard. Es ahora. C'est couillé. Hay que echar mano. Pues bien, mira, Hay que arrebatar Le el ciel, cielo. ciel là. Alabanza al Señor. Pelea la buena batalla de la fe. Menez bataille de la foi. Es una batalla de C'est fe. une bataille de la foi. Es una batalla en contra de lo que usted cree de la palabra de Dios. C'est une bataille qui compte de ça que vous croyez que la parole de Dieu. Alabanza al Señor. ¿O no? Yo là, ¿Usted recuerda que León? vous songez Gédéon, Dios descendió bon Dieu descend. y Dios estaba hablando con él. Bon Dieu t'a parlé avec elle. Si usted no tiene fe, Si vous parlez la foi, aunque Cristo resucite ahora, même si Jésus-Christ est vivant pour hier, ya resucitó. Aunque Cristo te aparezca ahora même si Jésus-Christ présente pour hier, ante usted, devant, usted no lo cree. vous ne pas croire ça. Dios descendió Bon Dieu descend. y ahí estaba Gedeón. De là, Gédéon. Y Dios le llama varón esforzado. Gédéon, bon Dieu est Gédéon, garçon vaillant. Dios le dice a Gedeón, Bon Dieu dit Gédéon, a usted yo voy a usar c'est para, vous-même, a usted yo voy a usar para libertar a c'est Israel. vous-même qui l'avez utilisé pour libérer Israël. ¿Y qué contesté Gedeón? Qui répond Gédéon? ¿Qué libertar que nada? Qui libérer qui ça? Hablan de cosas grandes que Dios ha hecho. Je parlais des gros bagages qui m'ont dit faire. Nos sacó de Egipto Qui sont dans l'Égypte. y la pobreza en que estaba Quelle est la viviendo. pauvreté dans qui ça n'a plus joué? Qué Dios grande que Qui nada. peut bon Dieu qui ça? Qué poder que nada. Qui pouvoir qui ça? No creía Il pas croire. por las circunstancias de la vida. À cause des circonstances de la vie. No creía en ese Dios Il grande. pas croire dans le gros bon Dieu ça. No creía en lo que Dios, las historias Il pas croire dans l'histoire mon Dieu. que le contaron que Dios abrió el mar rojo. Que bon Dieu l'ouvrir la mer rouge. No creía que Dios mantuvo su pueblo en el desierto. Il pas croire que bon Dieu prend soin du peuple dans le désert. No creía que maná descendió del Il cielo. pas croire que la main du ciel te descend. No creía que Dios abrió el Il Jordán. pas croire que bon Dieu l'ouvrir Judéen. Dios hizo tanto y dónde está ahora. Bon Dieu fait écoutez pour dire. Estaba hablando con Dios. Il ne peut pas parler à bon Dieu là. Ahora no sé en qué estamos. Regardez là qui s'ennuie. Era la miseria en que estamos. Regardez là qui misère nous. La batalla de la fe. Bataille de la foi. Las circunstancias Circonstances. apagaron la fe de Gedeón. Il éteint la foi Gédéon. Dios tuvo que tratar de nuevo con Bon Gedeón. Dieu se retourner traiter à part Gédéon. Él volver a creer Pour retourner quoi encore? en ese Dios grande, Dans le gros bon Dieu en ça. ese Dios poderoso. La bonté de pouvoir Para ça. alabar al Señor. Pelea la buena batalla de la fe. Mener bataille de la foi. Echa mano de la vida eterna, Mettez mieux dans la vie éternelle. al cual mismo fuiste llamado, Dans ça que même nous là. habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Parce que de une bonne profession devant un pile témoin. Te mando delante de Dios, Devant mon Dieu. que da vida a todas las cosas, Pour que bien tout pareil ça. y de Jesucristo, De Jésus-Christ. que dio testimonio de la buena profesión Qui va témoigner de bonne profession ça. delante de Poncio Pilatos, Devant Ponce Pilate. que guardes el mandamiento Qui met commandement. sin mácula, Sans ni reprensión, aucun reproche. hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, Jusqu'à ce que Jésus-Christ va apparaître. la cual a su tiempo Pour ça que dans l'air, mostrará mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de il señores. va montrer retour Seigneur, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Hablando aquí con Timoteo, Il a parlé là avec Timothée. motivando a Il Timoteo a encouragé Timothée. para pelear la batalla de la Pour fe, gommer bataille la foi para ça. seguir Pour creyendo continuer quoi? en ese Dios que le llamó. Dans bon Dieu qui est là. Hechos capítulo 16, C'est Abraham chapitre 16. alabanza del Señor, para no detenerse. Pour ne pas quitter. Alabanza a Jesús. Alabado Dios.
No es fácil, hermano, Il n'est pas facile pour un Seigneur, ser un pastor. pour ser un pasteur. Pero es un privilegio Mais c'est un privilège. que Dios nos llama Et bon Dieu, nous a un reto tan grande. avons un gros défi. Hechos 16. Travail chapitre 16. Ahí usted puede ver Là, on va voir. donde Pablo encontró a Timoteo. Quand que Paul rencontré Timothée, Después llegó a Derbe après être arrivé y a Listra. dans Lystra, Y él aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, et là, il y a un disciple de Timothée. hijo de una mujer judía creyente, Petite femme, un juif qui était quoi dans pero, Jésus. pero de padre griego. Mais papa de un monde pays, la Grèce. Y daban testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y Iconio. Frère qui t'a vu dans la liste avec Iconium, tu as un bon rapport pour Timothée. Que quiso Pablo que este fuese con él, Paul te remenait avec y tomándole le circuncidó. les prendre les circoncile. Cuando llegó a Derbe y a Listra, Et là, qu'il est arrivé dans Derbe avec la Grèce, la iglesia daba testimonio. et puis l'église a fait témoignage Alabanza al Señor. Amén, hermanos. De un joven prometedor. de un jeune qui te fait promesse. ¿Por qué ustedes creen que daban testimonio de Timoteo? Pour que ça vous capable de croire qu'il a fait témoignage de Timothée là? Porque Timoteo era un gran líder de esta iglesia. Parce que Timothée c'était un beau leader dans l'église. Era un ganador de almas. C'était une qui était chercher un homme. Ahora, hermanos. Ahora, hermanos. Amén. Timoteo no se ausentaba de los cultos. Timothée pas jamais absence dans le service. En cada campaña ya estaba. Dans chaque réveil, il est toujours là. Oraba por los Il enfermos. a prié pour un malade. Oraba por los Il a endemoniados. prié pour un démon. Y cuando predicaba, Dios lo usaba. Il a quelle possibilité pour l'utiliser. Cuando Dios llama, da Il a testimonio. quelle bon Dieu révèle, bon Dieu pas un témoignage. Alabanza al Señor. Ahora, hermanos. Je vous l'annonce. Cuando Dios llama, Il a quelle bon Dieu la révèle. unción tiene que descender sobre tu vida. Fonction de descendre sur la vie. Hermanos, ahora en la gracia, Il faut me servir pour qu'il y a la grâce là. todos los que aceptan a Cristo Tout ça qui accepte Jésus-Christ, y se convierten a Dios, qui convertit dans mon Dieu, arrepentir y convertir, repentir puis convertir. amén, el Espíritu Santo quiere vivir en nuestras vidas. Laisse mon Dieu venir habiter dans la ville. Pero antes del descenso del Espíritu Santo, Mais longtemps avant de descendre cet esprit, Dios ungía solamente a aquellos que Él llamaba para ocupar un ministerio. bon Dieu dit qu'on a seulement ça, le relais pour occuper un ministère. Amén, hermanos. Se necesita la unción de Dios Besoin de onction, bon Dieu. para hacer la obra de Dios. Pour faire travailler bon Dieu. Bendito sea el Señor. Por eso el deseo de la iglesia, Donc ça désire l'église de là. cada hermano, Pour chaque frère. después de haber recibido el Espíritu Santo Après, ouais, qui reçoit l'esprit bon Dieu. como sello de Comme salvación, désire un saut de délivrance. necesita orar a Dios Nous devons prier mon Dieu. para ser lleno del Espíritu Pour Santo. appeler à son esprit. Pero mira aquí el interés de Pablo. Regardez l'intérêt Paul. La iglesia dio testimonio L'église a pas un témoignage de un joven prometedor. de un jeune qui te fait promesse. Pablo pudo dejar a Timoteo ahí, Quand tu as quitté Timothée là, perdón, mais non, le tomó consigo il prend ensemble avec elle. y le comenzó a instruir. Il commence à instruire. Le llevó a sus viajes misioneros Il est allé avec un voyage missionnaire. para que Timoteo pueda tener Pour experiencia, Timothée qui a fait expérience. para que Timoteo pueda tener Pour formación. Timothée qui a joué une formation. Amén. Y si usted lee cuántas veces Et si on lit combien de fois, que Pablo lo mandaba a Timoteo Paul est envoyé Timothée. a hacer lugares À enseigner de quel côté. que había necesidad, Il y a des que nécessités. no había un pastor, Pas qu'un pasteur. Dios estaba obrando On est à faire un travail là. y mandaba a Et Timoteo. qu'on envoie Timothée. Alabanza al Señor. Otra vez Timoteo estaba en otro lugar con él, L'autre fois, quand Timothée est côté ensemble avec elle. con Silas Avec Silas. y Lucas, Il lit. preparando así Il a préparé comme ça. a los hombres y hombres de Dios. À l'homme, à l'homme de Dieu. Amén, hermanos. Así tiene que ser. C'est comme ça que ça le fait. Realizar lo que Dios nos ha llamado a hacer. Réaliser ça que bon Dieu que nous pour faire. Y en este camino, Et bien, acheter ça. para realizar nuestro ministerio, Pour réaliser le ministère, hay los Yezabeles. il y a Jézabel. Alabanza al Señor. Alaba a Dios. Yo creo que el plural de Jezabel es Yezabeles. Moi, je crois que hier, les Jézabel, c'est les Jézabel. Usted habla español. ¿Qué es plural de Jezabel? La S. Amén. Yezabeles. Il termine en R, en S, S. Amén, hermanos. Que quieren detener Qui voulait mettre, qui voulait camper. los ministros del Señor. Ministre. Ahora que la palabra del Señor. Amén, hermanos. Primera de Reyes 18. Dans 1 à 18.
Conocemos la historia. Nous avons une histoire. El rey Acab, Roi Akab, el débil rey Acab, frère roi Akab, que casó con esa mujer, qui marié avec femme ça, Jezabel, Jézabel, que no era judía, qui n'est pas juif, que no era qui n'est cristiana. pas chrétienne. Alabanza al Señor. En 1 de Reyes 18:4 1 Roi chapitre 18, verset 4. dice la palabra de Dios. Alors, bon Dieu a dit, Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas, los escondió de 50 y 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. la reine Jézabel qui a fait tuer le prophète Seigneur, il mène Abdias, lui-même Abdias te sauvé sans la daille. Il était caché dans deux grottes. Il était mis 50 dans chaque grotte. Les finis, il va manger. Il va manger, il va boire. En el versículo 13 dice, Dans le verset 13, il dit, ¿no ha sido dicho mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová? Que escondía 100 varones, los profetas de Jehová, de 50 y 50 en cuevas, los mantuve con pan y agua. mais, je ne vais pas jamais raconter ça me fait les Jézabel qui a tué le prophète Seigneur. Moi, j'ai caché 100 prophètes dans deux grottes, 50 dans chaque grotte. Moi, je vais manger, moi, je vais boire. En esa circunstancia, Dans ces circonstances, en esa dans la situación, situation, ça, entra Elías. il est rentré. Amén. Los ministros de Dios en ese tiempo, Ministre bon Dieu, dans l'époque, ça, en Israel, dans Israël, el pueblo de Dios, peuple bon Dieu, tenían que esconderse il devait cacher. porque había una malvada mujer, Parce que des gens malfaiteurs, femme, Jezabel, Jézabel, que mataba a los ministros de qui Dios. t'a tué le ministre bon Dieu. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Y ese Abdías, Eh bien, Abdi, ça, amén, aunque estaba allí sirviendo el rey de Jezabel, même si c'était là, il a servi la reine Jézabel, escondía a los profetas il est caché pour faire ça. y los mantenía. Et puis, il devait prendre soin. Tenía que ser de buena familia. Il devait ser une bonne famille. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Porque mantenía 50-50. Parce qu'il était prendre soin, 50 à 50. Aunque era con pan, Même s'il y avait pain, pero tenía que alimentar a 100 personas, hermanos. mais il devait prendre soin 100 mon frère. Y él lo hacía. Et puis, il devait faire ça. Y Jezabel lo mataba Parce que Jézabel a tué, a los profetas del Señor. tué le prophète Seigneur. Y Elías estaba escondido Et puis, il était caché. porque Dios le dijo, Parce que mon Dieu dit, escóndete. caché. Amén. Y había una sequía C'était une sécheresse en todo Israel. dans tout Israël. Y aquí Et Jezabel même si Jézabel, tenía 800 profetas il y a 800 prophètes de Baal. de Baal, Buscaban a Elías il a cherché Élie para recibir aguacero. pour recevoir, pour jouer la pluie. Alabado Todos Dios. esos 800 Toutes 800 ça, no podían atraer il va capable de faire la lluvia de Dios. la pluie bonne, la pluie bonne. Sabían que tenían que estar donde Elías. Il te connaît que le Dieu a l'école. Alabanza al Señor. Hay mucha gente que está en la iglesia Il y a un peu de monde qui est dans l'église. que saben Je connais, que no es la voluntad de c'est Dios. pas volonté de Dieu. Bendito sea el Señor. Que saben Je connais, que están equivocados, je trompé, je l'ai erreur. pero no quieren pagar el Je precio ne pas payer prière. para servir al Je Señor. servir Seigneur. Buscaba a Elías por toda Il parte. a cherché Élie de tous côtés. ¿Por qué no pedía a esos 800 profetas de Baal? Vous allez demander 800 prophètes Baal. A pedir a Baal que llueva, Comment les Baal faire la pluie tomber? porque no era Dios. Parce que c'est pas bon Dieu. Baal no era Dios. Baal n'est pas bon Dieu. Elías servía a Dios. C'est Élie qui a servi bon Y en Dieu. el tiempo de Dios, Dans le temps bon Dieu, Elías et apareció. puis Élie vient paraître. Dios le llamó para hacer un trabajo. Bon Dieu relève pour faire un travail. En un tiempo difícil, Dans un temps difficile, en un tiempo de apostasía, dans un temps où la foi en vie en éternelle, un tiempo de sequedad dans un espiritual. temps sécheresse spirituelle, Ahí estaba Elías, c'est là il était. el hombre de fuego. Homme de Diffé, Amén, el hombre de fuego de Dios. homme Diffé bon Dieu. Y vino. Et puis vini, Y Jezabel mataba a los profetas Jésus avait tué les prophètes. de Dios. Le prophète bon Dieu, Él mató en un tiro 800 profetas de il Jezabel. tué en même temps, il tué en même temps 800 prophètes. Alabanza al Señor. Pero el pueblo estaba frío. Mais le peuple a été fret. Jehová es Dios. Jéhovah c'est bon Dieu. Jehová es Dios. Jéhovah c'est bon Y Dieu. no cambiaba. Et puis il va changer. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. La iglesia a veces puede ser la frustración de un pastor. L'église doit avoir cette frustration d'un pasteur. ¿Qué más tengo que hacer para que este pueblo se levante? Et qui ça a besoin de faire pour que le câble lève? Cuando hay ayuno no Il y a viene. quelqu'un qui va venir.
No nosotros, amén. C'est pas nous-mêmes. Nosotros siempre venimos a los otros hermanos. Nous toujours vite avec les là. Nosotros siempre venimos a la vigilia, Toujours vite hermano. avec les là. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Pero el pueblo reaccionó fríamente. Mais peuple a réactionné frais. Bendito sea el Señor. Y eso desmotivó a Elías. Et puis ça a découragé Élie. Glorificado sea el Señor. Entonces Elías se entregó. Et bien Élie vit le remettre. Y Dios le presentó 3 veces. Bon Dieu présenté 3 fois. ¿Qué haces aquí, Elías? Élie, qui ça va faire là? Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Elías se fue a dormir. Élie a dormi. Amén. Cuando estamos en esa situación Là que nous dans la situation ça, que no queremos más, nous pas venir encore, queremos dormir nous voulons dormir para no enfrentar la vida. pour ne pas faire face à la vie. Queremos ignorar Nous voulons ignorer la realidad. la réalité, la vie ça. Amén, hermanos. Dormía solamente Dormir seulement. para no enfrentar esa Pour ne situación. pas confondre la situation. Dios le traía comida. Bon Dieu, pour te manger fini. Se levantaba Il levait, y comía, il mangeait, bebía del agua il boit de l'eau, y seguía durmiendo. il retournait dormir encore. Estaba en un estrés. Il était dans un stress. Estaba en un, ¿cómo se llama esa cosa? Il Depresión. était dans une dépression. Cristianos en depresión. Un chrétien en dépression. Qué terrible, hermano. Qui terrible, frère et sœur. ¿Por qué? Pour qui ça? Se desanimó Parce qu'il est découragé. por Jezabel. À cause de Jézabel. Porque no vio Parce qu'il parlait. lo que él quería ver. C'est ça qu'il devait voir. Dios le habló. Bon Dieu parlait avec elle. Caminó 40 días, 40 Il noches. marchait 40 jours, 40 nuits. Subió al monte. Il est monté mon Se là. metió en una cueva. Il est rentré dans un bois. Dios se presentó a Elías. Bon Dieu présentait les moyens. Él conocía el mover de Dios. Il était connu le mouvement mon Dieu. Había mucho sonido, Il était en pile bruit. mucho ruido, En pile bruit. pero él sabía Il était connu. cuando Dios llegó. Là que bon Dieu vivait. Bendito sea el Señor. Y cuando Dios llegó, Les bon Dieu vivait. él cubrió su rostro Il couvrit y Figuili. salió de la cueva Il sortit dans le trou para hablar con pour Dios. parler à bon Y Dieu. Dios le preguntó Bon otra Dieu vez, pose une question encore. ¿qué haces aquí, Elías? Qui ça va faire dans la Élie? No te he llamado Moi, pas relève. para estar encuevado. Pour entrer caché dans un bois. Alabanza al Señor. Y Elías repitió lo mismo. Et puis Élie répétait même bagaille. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Solo yo he quedado, C'est ça même qui était. nadie me quiere seguir Personne ne va les suivre. y Isabel me quiere matar. Et puis Jézabel veut tuer. Alabanza al Señor. Dios no puede hacer nada Bon Dieu n'a fait rien por un ministro avec un ministre encuevado. qui cachait dans le bois. Dios le dijo, Bon Dieu dit, ok, está bien. ok, ça va. Amén. Voy a ungir otro en tu lugar. On doit le loin de l'autre dans la place. No que tu ministerio ha terminado, C'est parce que le ministère est terminé. pero voy a ungir otro en tu On lugar. doit couvrir l'autre dans la place. Dios lo voy a leer porque el tiempo avanzó. On va pas lire parce qu'il est avancé. Y Dios le dije, Bon Dieu dit, porque Elías dijo, parce qu'il dit, solo yo he quedado. c'est seulement même qui était. Es mentira. Ça se mentir. Abdías le dijo Abdi a dit, que él tenía 100 profetas escondidos. il y a un sang pour faire cacher. Pero Elías dijo, yo solo he quedado. Mais il dit, c'est seulement qui était. Y cuando Elías volvió a contestar a Dios lo mismo, Et là, qu'il est retourné à répondre, bon Dieu, même bagaille là. nadie te quiere servir. Personne ne va les servir. Jezabel me busca para Vous matar. allez tuer pour tuer moi. No soy mejor que mis padres. On va plus bon que parents. Mátame, oh Dios. Tuer mon Dieu. Así expresó C'est comme ça l'expression. ese gran hombre de Dios. Grand homme, bon Dieu, ça. Algo así Dios le puede usar más. Et il va l'utiliser encore. Y Dios le dice, ok, Vous dites, ok? alabanza del Señor. Porque Dios respeta nuestra Parce que voluntad. bon Dieu respecte les volontés. Dios le dice, ok, vuelve por tu camino. Bon Dieu dit, ok, retournez encore dans chez nous. Unge a Eliseo en tu lugar. Al loin, Élisée dans la place. Unge al rey de Siria, no creo que él dijo. Al loin, et dans la Syrie, ou en Syrie, dans la place. Y cuando Elías comenzó a caminar, Là, Élie commence à marcher. Dios le dijo, Elías, Bon Dieu dit, Élie, pero no te equivoques. mais on ne peut pas te tromper. Tengo 7000. Donc, il y a 7000 No ha contado los días qui atrás. peuvent mettre à genoux de leur faute. Alabanza al Señor. Yo sé lo que hago. Moi, je connais ça faire. Aunque usted no entiende, Même si vous ne pas comprendre, haz tu parte. fais partie pas. Haz lo que Dios te ha llamado a hacer. Fais ça, bon Dieu, mais Léon pour faire. Dios tiene ese puzzle, ese rompecabezas. Bon Dieu, il y a Nosotros somos las pièces. piezas. Nous-mêmes, nous sommes pièces. Dios está haciendo ese Et rompecabezas. c'est bon Dieu même qui a déplacé chaque point. Amén.
Y tú eres una pieza Você é uma ponte, uma peça. que está solo ahí. E mesmo você lá, Eres parte de un gran plan. você é parte de bom plano. Rompecabezas de Dios, no de usted. De competir, de bom Deus, para você. Haces lo que Dios te ha llamado a hacer. Faz a mão de melhor para você. Hay algunos Quem quer que mundo, no cumplen su que ministerio. para cumprir o ministério. Hay otros Quem lotou, que hay personas, que mundo, hasta a veces en la obra, jusqu'à présent na que lembra. estorban a cumplir su E a ministerio. empêcher a cumprir o ministério. Y aquí vamos a terminar el E lá não pode ministerio. terminar a sua. Nabot tenía una viña Nabot tinha jardim raisin, que heredó de su que familia. c'était héritage familiar. Y Acab, que era rey, E puis Acab qui était roi, que tenía todo, il était tout bagage, quería la viña il était voulu jardim de Nabot. raisin Nabot là. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. En vez de vigilar para el pueblo, Au lieu de suivre pour le peuple là, para que pueda pour avanzar, avancer, para poder salir pour adelante, sortir devant, él deseaba la viña de il Nabot. était désir raisin Nabot là. Alabanza al Señor. Y aunque era rey, Même s'il était roi, esta viña es mía. il fait ça, raisin ça c'est pour moi. Alabanza al Señor. Me lo dio Dios. C'est pour Dieu pas moi. Fue Dios quien me ha C'est llamado. pour Dieu qui l'a moi. Es el amor de Dios sobre mi C'est vida. appel bon Dieu sur le là. Para poder alabar al Señor. Amén, hermanos. Y quería esa viña. Il était voulu jardim raisin ça. Y Nabot le dijo, Nabot dit, no, non, es heredad de mi c'est familia. l'héritage famille moi. Es lo que Dios me ha C'est ça dado. bon Dieu pour moi. Mi viña es mía. Jardim raisin c'est pour moi. No la doy. Mon papa oul. No la Mon doy. papa oul. Y acá fue triste a casa Et puis acaba la calle triste. con un niño malcriado. T'as vu un petit monde qui déroté. En vez de ser el hombre de la casa, Au lieu qu'il était homme dans la caille là, era Jezabel que dominaba esa casa. c'était chez sa belle qui a dominé dans la caille là. Y Jezabel cogió así, Et puis j'ai répondu comme ça. como el niño Il y a malcriado. un petit monde qui déroté là. ¿Qué te pasa acá? Qui ça qui passe à Cabo? Yo quiero la viña de Nabot que no me quiere dar. Moi, t'es voulu, j'allais rester là-bas, il parlait de moi. La malvada reina Et puis malfaiteuse, reine là, espera por mí. il dit que t'es ma chérie. Voy a arreglar eso para On peut vos. arranger ça pour lui-même. Amén, hermanos. Y con mentiras Et puis avec mentir, y con calumnia avec parler mal, quitó la viña. il était, j'allais rester là-bas. Mató a Nabot Il tuait là-bas. y le quitó la viña. Et puis le petit j'allais rester là. Es mejor morir C'est plus meilleur que mourir cumplir con el ministerio de Dios. pour pas accomplir à l'Estée. Y así hay que saber C'est pour ça Isabelle, que se levanten qui levait para impedir pour empêcher al que Dios llamó la que vous direz cumplir con su pour llamado. accomplir un appel. Apocalipsis también habla Révélation d'une femme, de una mujer d'une femme que se dice ser profetisa, qui dit qu'elle a prophétisé. que estorbaba Qui va la empêcher, obra de qui Dios, va empêcher de répondre. que tenía Qui va maintenir los cielos de Dios, servir de que Dieu. los guiaba Qui va guider. a fornicación, Por la que fornicación. los desviaba Qui va dévier. del llamado de Dios. Para hacer Dios. Para alabar al Señor. Amén, hermanos. Pablo dijo, Paul dit, he acabado mi ministerio. moi fini le ministère. Elías Eli, no acabó su j'ai ministerio. pas terminé le ministère là. Por eso Malaquía dice Por eso Malaquía que dice, Elías regresará. Il était retourné. Por eso dice la Biblia C'est vous avez que dit, Juan Bautista Jean-Baptiste, vino en el espíritu de je Elías suis de l'Élie à vivre. para abrir el camino del Pour Señor. ouvrir le chemin, Seigneur. Para alabar al Señor. Para alabar al Señor. Amén, hermanos. Debemos de cumplir con el ministerio con el cual Dios nos ha llamado. Nous devons accomplir le ministère, ça qui est Dieu nous pour dire. Alabanza a Jesús. Y ayer, Et puis hier, un gran hombre de Dios le grand homme de se Dieu fue con el Señor. dit aller avec le Seigneur. Nuestro hermano Andrew David. Frère nous, Andrew d'aller. Amén. Dios le tomó cerca de él. Bon Dieu, pour aller en l'air à la caille. Aunque yo confío a Dios Même si vous confiez dans mon Dieu, por una resurrección. pour une résurrection. Se puede. Se puede. Il est capable. Yo no creo Moi, pas quoi. que su ministerio ha terminado. Que le ministère reste terminé. Dios le habló. Bon Dieu, parlez avec lui. Dios le dijo a él. Bon Dieu, dis-lui, Las puertas de Asia están abiertas. pour l'Asie, ouvre-nous. Alabanza al Señor. Bendito sea Dios. Alabado Dios. Y él fue, no creo que una sola vez. Vous croyez qu'il y a une seule fois. Y Dios lo usó tremendamente. Bon Dieu, utilisé en pile. Hay un pueblo grande que habla inglés. Il y a un gros peuple qui parle anglais, Que necesita qui a besoin. hombres con ministerios tales. Homme avec le ministère chandier, Hablando inglés, hermano. qui parle anglais français. Bendito sea Jesús para siempre. Alabado Dios. Yo no creo que ha terminado su On ne ministerio. va pas croire qu'il a déterminé le ministère. Pero en el cielo entenderemos Mais dans le ciel, là, nous va comprendre. el porqué de las cosas. Pour qui ça apparaît ça. Pero hermanos, tenemos que
ver muy bien, Mes frères, ça va nous regarder bien. para que no sea usted Pour que c'est pas vous-même, o yo ou bien moi-même, estorbar a et alguien empêcher un monde cumplir su pour ministerio. accomplir un ministère. Hoy día tenemos que dar cuenta del Rey de Reyes, Parce que nous, je vous rendre compte devant moi d'avoir, al Señor de Señores. c'est le Seigneur des Seigneurs. Amén, hermanos. Nosotros nos sometemos a nuestros líderes. Nous avons besoin de soumettre devant l'idée de Dieu. Nuestros líderes no pueden, Pour l'idée, il n'est pas capable. no pueden Il n'est pas capable estorbar d'empêcher para que Dios realice pour vous lo que réaliser quiere realizar en nuestras ça que vidas. Dieu veut réaliser dans la vie. Dios hoy llamó a Bonaire. Vous avez rien pour ici. Mi corazón late más allá de Mais Bonaire. qui est plus loin que notre qu'on a Y ido. fue Dios quien me llamó. C'est pour Dieu qui est Fue là. Dios quien pone eso en los C'est pour lui corazones. qui descend dans quel. ¿Por qué nuestra hermana María se llama hasta Madagascar? Porque esta semana je l'allais juste de Madagascar. Porque Dios pone eso en nuestras vidas. Parce que vous avez que ça dans la vie. Ayudar más allá de nuestras Vous êtes fronteras. plus loin que frontières de la Y vie. el ser humano, Et l'homme, el hombre, no puede detener el llamado il est de Dios en capable de nuestras faire vidas. le compte de la vie. Tiene que orar y entender y comprender lo que Dios quiere hacer y abrir camino para cumplir con el llamado de Dios. Accomplir un appel pour Dieu. Puede estar de pie en esta On noche. vient avec un cachet. Cristo vive, Jésus vivant. Cristo reina. Jésus régné. Dios te ama. Bon Dieu vraiment. Dios te ha Si hablado vous de êtes pas esta avec moi, soyez là. que la ventana está abierta. Nous sommes là, nous sommes là. Alabanza del Señor. Y habitar en tu Bendito sea el Señor. para que Habla crezcas con Dios en esta noche. cada día seré. Habla con tu Señor en esta noche. Allez, Seigneur, là. Alabanza al Señor. Quiero más de ti. Exprésate a tu Dios. Parlez à Dieu là. Y habitar en tu presencia. Glorificados de nosotros. Para que crezcas tú. Cada día seré más como tú. Que mata mi corazón, que mata mi vida. Habla con tu Dios. Esta batalla de la vida es la batalla que estamos peleando. El enemigo ha atacado tu fe. L'ennemi a attaqué la foi. Bastante. En pile. Pelea esa batalla de la Vous fe. voulez bataille la foi. Pelea esa batalla de la fe. Bataille la foi, ça. No puedes entregar. Es una batalla de fe. Una batalla de fe. Ha atacado tu fe. Te ha puesto a dudar de que vamos a vencer. Sí, habla tu Dios. Habla tu Dios. Dios te necesita. Y créeme, yo como pastor te quiero usar, pero necesito ver la mano de Dios sobre tu vida. Ouais, la main pour Jésus la vie. Adora, 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 adora. Habla tu Dios. Habla tu Dios. Habla tu Dios. Habla tu Dios. Glorificado sea el Señor. Cristo vive. Cristo reina. A su nombre la gloria. Oh, pelea la batalla. Pelea la batalla de fe. Y el Señor, yo creo. Yo creo. No te preocupes, todo. Se verá la Islandia. Quiero más de ti.
Habla tu Dios. Clama a tu Dios. Clama a tu Dios en esta noche. Mi Padre, aquí estoy. Depende de tu condición. Habla tu Dios. Heme aquí, Señor. Heme aquí, háblame. Guerrero, háblame, Dios. Dile. Puedes tener buen deseo, pero tienes que estar seguro que es Dios. Que es Dios que está haciendo esto. Si no puedes fracasar, pero clama a tu Dios. Clama a tu Dios. Dios, ¿por qué me llamaste? Es tu Alabanza a Jesús. Bendito sea el Señor para siempre. Dos que hablan de mano de cable de la fortaleza, adelante, vamos a orar por última fortaleza. Danos a Jesús, aleluya. Bendito sea el Señor, estoy alabando al Señor. Mi hermano pidió oración de fortaleza en mi casa, vamos a orar por usted. Y Esmeralda, usted pidió oración por la familia, ven, vamos a orar por su familia en esta noche. Oh, alabanza a Jesús para siempre. Alabanza a Jesús. Alabanza al Señor. Glorificados en Jesús. Alabamos, gloria a Jesús. Sigue clamando en iglesia. Vamos a orar, aleluya, por eso de su vida. Alabanza a Jesús para siempre, Padre. Oh, gloria a Jesús, aleluya. Tú lo conoces, tú lo conoces. Tú lo conoces, alabanza a Jesús para siempre. Tú conoces sus vidas, Dios mío, Jehová. Tú conoces a Manao, oh Dios mío. Oh, alabanza a Jesús, oh Padre. Señor, tú conoces esta vida, Jehová. Él pide fortaleza, usted sabe por qué, Dios mío, en esta noche, Jehová, toca esta vida. Declara esta vida bendecida en el nombre de Jesús. Fortalecido su situación en el nombre de Cristo, Dios mío, aleluya. Jehová, tócalo, tócalo. Rompe toda
toda cadena, que rompe todo obstáculo. En el nombre de Jesús, mira esta vida en tu presencia, mira su familia, Jehová. En esta noche oramos por su familia, por su vida, Jehová de gloria, Padre. Mandamos tu palabra, Jehová, Señor. Declaramos bendecida, declaramos paz en nuestra vida. En el nombre de Jesús, toda muralla se cae, los obstáculos se van. Aleluya, un camino nuevo se abre para servir al Señor. Reprendo toda obra del diablo que se ha levantado contra estas vidas. Aleluya. Y en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias. Dele gracias. Gracias, Señor. Santo Dios, santo de palabra. Gracias, Señor. Alabanza a Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Santo Dios. Todos saludos para Costa Rica. Saludos para la República Dominicana. Saludos para Colombia. Saludos para Poder. Bendito sea el Señor. Dios bendicionando nos oye ricamente. Dios tocarán, aleluya, por su lugar aquí, por medio de que Dios te toque de manera muy especial, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios, gracias, mi Rey. Amén. Hermano, sí, aleluya. Dios está bueno, Dios está maravilloso. Amén.